khi tu le ngai khatu zong zong te chi bai vek ule Kristian kan ni tia kan rin na zalen ta ka kan soi thei te zalen ta ka kan la in khom thei te hi a hlut zia le kan van nei zia kan ngai tu ngayen keinin kan sa khona zalen ta ka kan nan tir thei la hian khovel le lam Nigeria chuan Kristian kan ni ti tur chuan martar kanin huam te la ngai ani I lo clear ho teang Nigeria hi Africa ramzinga ram lian de thil ti thei per te zinga mi nia mi hring mak ta doi sa ni som thum chuang chengin chung zinga aza ave vel chu Christian an nia aza ve dangero Muslim an ni ti chuan tun na ya khan heram a hian thil rap thak taka thenga Christian sang tam tak chuan bei ruk bo le than to na sa hle ni khorang thanga Christian te in chu ka nga biak in tam tak hal chet ani towa chung ko tam tak chu an nun na tan an ral tlan to bokani tuna hian Nigeria Christian te din mun chu chhelea ma se chu ti chung po chuan khovel hian eng ma khelo thung a chan ni bera lang chu khovel mun sang sanga in do na le boina ten khovel news alu khata tin khovel news channel lian ber tele mainstream media te an ngoi khat wangani ti chuan tun na ya hian Christian channel lian tak CBN news le Christian YouTube channel tam tak teron out chuana zara tuna chuan Nigeria Christian te torna hi khovelin kan no khetani Another 50 Christians have been gruesomely murdered in the ongoing genocide in Nigeria. Hetia Christian te thamang vek tum na hi Nigeria marlam le central region ate thlengna sa hle ni Christian te hi Nigeria khothang lam le central region aten cheng tam bera Muslim te ro marlam an tam thung ti chuan Muslim ral thuam keng pol te chuan Muslim tamna marlam le central region a Christian khotam tak chuan bei fo thin ani Nigeria khopui liana te chuan nun phung chu pa ngai tak angin langma se thingtlang khotam zo ka chuan Christian te chuan ni tin an chung te le thian tha tam takan sun thin ani he video hi tun tai me thil thengania Christian khuwa chu Muslim ral thuam keng te hian hriat tirna le warning log da omlovin anwa bei thuta mitam takan thata mi puide chu hlau khabarin an tlan chiani hetiang anga Christian te chunga tharum tho ching Muslim ral thuam keng bol thuman oma pakhat na chu Boko Haram anti Islamic firfiak pol an nia he pol kum sang ni pakua khan an dinani anni ho hian khothang lam zir tirna le Christian na hian do ema biak in an boma mi an rubawa Christian mai chia te le Mrmchannel pangte chu an pong suala an thata Islam sa khwa zom turin an nor lui bokani pahni na chu Fulani anti Islamic firfiak pol an nia anni hian thingtlang khwa Christian lo nei tu te chu bei thinin khwa ten hal saka ram ten chu sak thinani tin pol pathum na chu tual chung geng le misual pol an nia anni ho hian pastor te pui thiam te le ko khan member te chu ruboin sum mangin an tlan chu atir thina heng Islamic firfiak pol ho nen hian an thok dun bokani thalak le video tam tak ti lena rem don no wangin apoilo tur angchin chau kan nun tilang don ani ole open door 2025 in atar lan danin kumsang ni som ni pathuma tang sang ni som ni panga inkar hian Christian singa chuang ze chu thale ruk bowan ni to a kumsang ni som ni panga chunga chau po hian Christian sang sari chuang ze than ni to ni biak in sing ni don hal che sak ni to in Christian makta doi ni chuang zetin an chen na in an chan to a tuna hian refugee camp an om me kani heng Muslim firfiak pol te hian hriat tirna le warning log na omlovin zana Christian khwa te chural thuam nen an bei thuta silayan net pu ngal zot zota inan hala engkiman ti che saka Christian te chu hlau le khabarin rama an tlan nu thinani beniu state an upakhat chuan kan biak inan halai ka muwa ka pasal chuan kan inven himatum nalama anun na achanani ate heng chanchin hi Nigeria mun sang sanga kartin nitin mutur le soitur omani chung zinga tun naya poi khoina rap thak per pakhat chu beniu state yalwata khuwa thenga zan khat le ka Christian sang ni chuang chu than nia mi sang thum chuangin an chen na in an chung te le ei le in thlegin an chan vekani he rong bol tu hian
kan chen na le kan biak in te min hal chiat sak veka ma se kan rin na ero min ti chiat sak theilo ati hetiang deuh hian Plateau State a po Kristian te chunga tharum thona hi thlenga kar khat chung lekin Kristian chen na khosom ni chung chu hal chiat sak ni mi somriat paruk than ni bokani tin Kaduna State a po Islamic firfiak bol ho hian zana Kristian te in khom lai chu bai thutin mi som pakhatan thata pastor le pui thiat te chu an rubawa then khat chu sumin an tan chu tira then khatero voin thlengin an chanchin thriat zui tur om to lawani tuna hian Kristian tam tak chuan biak in an nei to lo wangin puan ina ten in khom thina then khat chu an biak in an hal sia sak to chuan an na in khom fan fanani pastor te chuan an mi te ngei sak viau ma se an mani ngei pot din mun hlo om takan om ve thawani he pastor hian atuk zinga thlen ma tha kan ni lo nan zan din kan tong trai thin ati Nigeria sarkar chuan tharum thona ti top tumin ma alamek ni na soya ma se mi tam tak chuan hei hian oi lo thung a chan chu security force te hi Kristian ten bayan to tanga dar kar tam tak nu ani lo le ni khat nu a chau ten lo thlenga an lo thlen meu chuan heng ral thuam keng firfiak bol ho hi an lo in thiar fihlim man vek to a tu ma man an nei ngai lo a poitur zong zong chu a thleng zo man vek to ni tin official te chuan heng thil kheng hi Kristian te beina ni lovin lo nei tu te le ran vul tu te inkara buaina an thu anin mulo wanga thil kheng ang lekin an soyani mase amuna omtele dam chuk te chuan Kristian an nia wanga beito kan ni thuan soya an ram throi tu te ngein an thla thama wangin mitam tak chuk an thin rimin an lung oi lo hle bokani tuna hian Open Doors Voice of the Martyr le International Christian Concern ICC angchi pol rang te chuan eile in ko khran din thar le na le an nu le pa te an tha sak nau pang te chhom dol turin man la meka ma se chu ti chung po chuan tran puina mamona sang de ni hetiang khopa thil rap khlak hian chunga thleng ma se Nigeria Christian terin nero aknget le thungani pathian ni piangin pathian faktur le tong trai turin an pung khom thina an biak in achung po nei to lo le kang dum vek to a chuan pathian an bethina ni Plateau State an mi pakhat chuan kan building te an ti che thei mai thei ma se kan be sei ne ro an ti che thei lo ati ring tu tam tak chuan an mani be tu ten ngai dama an tan an dil sak thina ni he an rin na hian khovel mun sang sanga Kristian te chun na satakin a fuya mun tam taka chuan he Tihduhdahna hian ko khran ati chak tak zetani tuna hian Nigeria rama Kristian te Tihduhdahna he dar zela Boko Haram le Islamic State West Africa Province ISWAP yang chi Islamic firfiak pol te chuan Niger, Chad, Cameroon, Congo, Mozambique le mun thang thanga Kristian te an bei chun zum zelani sarkar hian ma lawat lawani chuan regional conflict lian zo ka chang theiani October sang ni somni panga voin khleng hian he tharum thona hela om renga Plateau le Benue State ate chuan kartin nitin deuh tho zanlama Kristian ten beile thale rubawan na tur renga mi sang tam tak chu keman oma himna le tan puinan na ngak renga ni ma se hre om le torna kara po an rin na chuan na vong tlata pathian in min thei ngil lo an la ti renga ni an huai sen na chuan rin na dik tak chu hun thimber line a eng ber thin ti khovela siat non tirani heng mi te hi atur tu victim chawan ni lova be seina dik tak mutu ten ni chu wangin an mani hi hra rengila an tani tong trai sak zelang u